Карба жеттен күйі программадан 4 квартиралар же кире ахаллары турар. Бу жега үлелеспеппит ратта. Бу жени ауристерилте тутан үләкелләрдә толыру качылдыла. Төсирегер мандык же тутуллара мандык программа бара нахашугай. Негенен бу бихин әйлек бүтегер нахашугай же үләкелләрнәре. 364 квадратный метрлях еннәк же по программе переселения аварийного и ветхого жилья программаны тутулган китте. Блочный же болар 4 квартиралар 2 коста, онда 1 мидде костактар. Полностью благоустроенный же отопление-то вот атын утахар бартава. Мактабын тердефин магарабын был нехлег алоктактар бар, улус администрациятыгар, правительство администрациятыгар барларыгар мактабын билдеребин. Бу хаңа жага көһөбүттен берен көтөн толгуян турабын. 2 костак квартирага сылас, сырдык, жени бердилер. Тесиргер манык үчүгөй условиялар благоустроенный жерлер кирелерен хачугей эдер специалистларга, үлелерге хамнырга алыс үчүгөй.